te whānau o Māti Rongomai. Tēnā koutou. Tēnā rā tātou katoa, koutou rā te manuhiri, kauangi a tātou, ngā kai te mihi whāniu ki a koutou, ngā marae maha, o ngā titiu wharatō, nā tēnei te reo e mihi ana ki a koutou, hara mai i te tautoko te āhuatanga o tēnei rā, te āhuatanga kai nui a tātou katoa, e mihi ana ki ngā ringa, ngā waiwai, Ara koutou e whakatū tēnei mō tātou katoa, kai te tika me mihi ake, ki a tātou tūwhare tō e tērā koutou katoa. Ka tika ngā mihi, ki tō tātou ariki, a te rangi māheu, ka tika me mihi ake ki aia, mo tōna tūnga, kai wangini a tātou. Hari kua ngā tiro mai, ara ki tēnei o tātou ariki tanga, kai te mihi. Kai te mihi. Ka tika ngā mihi ki ngā mate hua kai wangini a tātou. Ara mai tērā o whakatere. Ara e hara mai kai wangini a mātou. Ara kawe atu ngā mate hua. A kia whareki hea ki runga e te whareki o mata. O tira ngā mate katoa. Ngā mihi. Ara haere koutou. Ki tō tātou ariki atumu. Ka tika ue mihi aki ki aia. Mo tōna mahi kai wangini a tātou. O reira, haere koutou. Hoki ano ki a tātou e takatu ora nei te matua te whenua. Ara, whai ki te kite, ngā tamariki, ngā tātai ohi, ngā kaumātua. Ara, e whakaronga pikare ki ngā waiata o tūwhare tō. O reira, kare tō he hia te kōrero, e ngari ki te mihi whāniu ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. I te tihi o te hore e maho whakaiti ki ngā reke o kai manawa. Ka tui hoki ngā tukukiri o te uri. Ko wai o takarere putaki tau ko te moana. Ka hongi atu ki te arawa waka mai
tātou, he whakamārama tēnei ki tēnei waia te whai ake, he poi. Ko te kōrero, te pāna ki tētahi o ngā tino kuia o ngā Rongomai. Ko tōna ingoa ko te māpai. So just to say that we just give a brief on our kuia te māpai, who resided in Waiopaka, te pito o te ao. So this kuia, she was deaf and she couldn't speak well, but she certainly made her statement among the kawanatanga. She certainly made her statement. What you'll see in the poi is some parts where there is silence from the mouth, but as the poi speaks, and this is how we will also demonstrate our kuia, presenting herself in front of the kawanatanga to stop them from coming any further to take away the land that is used for Ngāti Rongomai. So, koe nei wetahi o ngā whakamārama ki tēroa kātou kuia, te māwhai, who married we rihia. So, this is part of our whakapapa. Tēnā koutou.
koutou. Just to say that the makeup of Ngāti Rongomai, some of our people came from Ireland. So Mianga, Te Rātou. Some of our people came from Wales. Some of our people came from England. Some of our people came from Scotland. And today we represent some of those of our people, and we say greetings to all our English people, our Pākehā whānau around us. Today we have represented them in a way of dress, as you may see how some of those people were dressed at that time. So koera, wetahi o ngā whakaro, we will not forget where we came from, also over the sea, because we understand that some of them came under some type of trauma into New Zealand and settled, and here we are today, many of you and many of us. Tō reira, tēnā koutou katoa.